Habaki Flokimu, idem ku tebe lesíkom, pretože tu na to vyzerá mŕtvo. Yes, inside. This way. You have contact there? We have contact in the woods. In the woods. Whiskey, this is Dicky. Any chance for BMP support on the western SAM side? Negatív. We don't have a contact. Tomík, počuješ ma? Pošli to BVPčko na západný SAM site. Hneď. To je strašne ryhy vykopáva s tým malým zariadením. Jaký kontakt, že tu bol? Mal to byť, ale... Mal to byť aj ním smerom. Hej, to dobre, čo? Nevieme, asi divovnica... Okay, the Blitz ran away. Fire 1, fire 2! Bitches! Putiť, kurva. Daj si pozor, kde ležíš. Prečo? Samé bobky, ocerniek do piči. Čo tam je? Samé hovna, ocerniek. A? Odtiaľ nejde nič? Chalani. Vážení vojenskí britskí vojaci, viete nám povedať, ako sa cítite dnešný večer? Dobre. Úplne dobre? Áno, úplne. Áno. To je jeho. Drž do ruky. To je jeho, jasne. Ste pripravení na arabských hajzlov? Samozrejme, preto sme tu prišli. Na Iračanov? Áno. Áno? Áno, A ukážte, ako ste pripravení. Viete nám to ukázať? Nemôžeme. Prečo? Nejakým bojovým pokrikom, alebo tak. Ukážte nám nejaký bojový pokrik. Bojový pokrik. Akože, Wow! fucking Arabs!
Faktor! Niečo také. Myslíš? Zakričíte nám. Skúste nám zakričať, Zakričíme. buďte taký dobrý. A ja? Tak si zakričme. Buďte taký dobrý. Keby som zakričal, tak by si vedel, že prichádzam ja a to nechcem vedieť. Ale my chceme vidieť, ako budete vy kričať na Iračanov, aby sa oni zlakli. Nám zase pomaly, ale isto. Nebudeme. Chalani, vy tu asi dosť podpalujete ináč les. Však je tu kopusík Prepáčte mi, ale rád by som sa teda prihovoril so stranu zelený. Vidím tu, že sa tu zohrievate a vidím tu tento krásny, síce teplý oheň, ale vidím ho. Nebojte sa, že vás bombardujú? Presne, ako... Máme to úplne... Teplý oheň! Teplý oheň! Teplý oheň! Ideme ridohoriť. Hlavne spýtať, nebojte sa, že ničíte prírodu. Ako iracký národ si tiež zaslúži mať svoju prírodu. Zapalili ste ropný Do piče s Irakom, vrch? toto, budeme to teda citovať. Britský vojak povedal, do piče s Irakom. Môžeme vedieť vašu jednotku? What are you fighting for? What are you fighting for? Povedali, že nemôžu odpovedať. To znamená, že budeme brať do úvahy, Sú že britská armáda celkovo je undercover, nechce nám Sú povedať pod čo. prikrývkou. A nechce nám povedať, aká je to jednotka, ale chcú dojebať Irak. Sú pod prikrývkou. Ďakujeme. Ďakujeme vám veľmi pekne za rozhovor a prajeme teda príjemnú Službu vlasy. Má tu niekto špekať? جددت القوات الأمريكية قصفها لمدينة الفلوجة العراقية للمرة الرابعة اليوم، حيث هاجمت بالمدفعية والطائرات عددا من أحياء المدينة. وقد شهدت أعمدة الدخان تتصاعد جراء القصف الذي وقع بعد خروج المصلين من أحد المساجد في الفلوجة، ولم تقع أي إصابات من جراء القصف. وقد أشار متحدث عسكري أمريكي إلى أن القصف المدفعي استهدف مسلحين يستقلون سيارة تحمل معدات عسكرية لكنها تمكنت من الإفلات. أدى مئات العراقيين صلاة الجمعة أمام سجن أبو غريب معربين عن انتقادهم لما وصفوه صمت الأمم المتحدة إزاء ممارسات القوات الأمريكية في العراق. وطالب عبد السلام الكبيسي عضو هيئة علماء المسلمين في العراق الأمين العام للأمم المتحدة بإدانة ما يحدث في الفلوجة وسامراء والنجف. Tak to tam horí. To bude treba zásiť.